Tai o nei le o mātou vatasi ai masui o le kalapu soka lea le fioanga o vai vase pe ona si le fia. O le vai aso a sau nei, o le atali malo ai ia le whaalaputonga soka le tunu. E le taamule sanga le nei mō kalapu soka e wha. Ia ua whaingoi na le OFC Main Championship League lua afe lua sifunu le ono. E be ona sinu fia, o le taamule sanga le nei, o lea le a whai ai vai vase masui o Samoa, ona o vai vase le na siampini mai, ia i le taamule sanga liki, ia soka a Samoa tenu wai. Le lau mātou vatasi ai le tai au nei, ia ma le sunga PNP tana, ia ma malanga ma tana, o le whaia onga o le kalapu soka, ia a vai vase. Mātou tana noa ma wha soa foi, o le lei foi le, wawe ta pisa i le vai asora nei, o le tasi leo event o te loa, e te tau nā ngā i eile tunu e mai moa ma mata, ma tāpua ia fo i le vai aso, fo ia wa le ia tuani isi ta alonga, o lele ia e umare te lo ta alonga, a o te loa o le soka le ta alonga leo le ato mua ai, ta amrisanga ma ta alonga o le neito sanga lua afe luas. Furuano whaatalo whātu leo sunga i whaiaonga mlanga māme se whailu sa ia pen, ma loro se fo manuia. Ya, tai au manuia, lau talainga tolonga tau, Vale, malo le pulenga, se foi por kalame le ni taiau. Alo, malo ben. Malo se foi ia, fatalo fatu le, faso songa le pai ala sinasi stato tunu le nivu taiau. Ia, me se foi la sunga le, tau taiau tatu por kalame. Ia, fatalo fatu foi le ainga soka Samoa, e me se paanga ma lango le kalapsoka vai vase. Ia. Mali fua mai ai le lofo le tu le ni taiau. Good morning. Good morning. Okay. Ina ia whalawe tele le sila fia le tunu umranga o mai le taamurasanga nei. Whalawe tele ma sila fia atili e le to tele ia le taamurasanga le nei. E mawhaina e sau noa e whaupula atili whalawe tele le tūlanga le taamurasanga nei le atari malo e Samoa. Whamulmole. Ia, whaftai mo lewa no. O le qualify le la fai e mo kalapu bottom 4 i tono Pasifika. Ia. Sa ili lewa noa mo le Champions League e fai le i fiti au kuso. Kausangi? Tau sanga lewa le nei. Alright. So ai lewa manuia ia o le anga i le fai masui o le alu ese mai le bottom 4. O aula e au vai vase. O le au atu papa mai Cook Islands. Ia. O le au nuko e tulu mai o i Tonga. Ia mai au pangpango mai Amerika Samoa. Amerika Samoa. Okay. Mana ia tele la. Kusa la o le qualify e a ngai ai le au nuinga o le au lava e numere tasi le tamusanga lea o le alu lo le championship. E fai fiti a au kuso. Okay. Malo, o le... O se temi mua nei pēno sa whanga ai vai vase tamusanga nei. Le ai, o le taimilo na lua nei. Okay. Ia, talo o na masi e tato au local teams i le sailingo qualifiers mo le Men's Champions League. Ia, sa mato awai tuai le tausanga luafe ma le luafa. Ia. Na mato awai le leg mua pe o leg le la alu. Okay. Tonga, sa whaia le nuku alo whai tonga. Ia, na mato e whawoi au nei ai. Na mato malo mai le qualifier lea. Mato me ilo la ia le sunga siampini Tahiti. Ia, whaia la si tafo au ngana. But it was a very good experience for ile mo vai vase, given that it was the first time. So, yeah, hopefully o le lona lua nei, le lope te ua, pe asta mwhai ngā leo so. Ia wai pe o le tamu sanga le nei e alu ai le top club mai nei Samoa. O le sa o le malanga. Ia, sa le o le au se pingi le kamusanga ia o le afai masui o Samoa i le tamusanga le. Wa lo te mana tu o isi foi tau sanga na malanga i le kiwi. O le isi foi tau sanga na lue luper soanga. A le lau ta au o le whaalua nei wanoa mo le au vai vase. Okay, ma neia. O le hale tāpenanga vai vase o iei le tamu sanga nei o le taimilo na lua nei le atau sinio e lau sunga le whaiao. Ia, whaftai mo le whafsiti. O le memo mua ia o le hosti a Samoa. Yes. Ma tau te le fia whai inga ini. Sa le ia. Ma tau te le fia whai inga ini. Ia. Ma le o langa soka ngi kausanga ako. Le se me fai peha pe whai inga ini. Aki sa wali fo ia upuia ka ika me fo penga. Ia e lenga kanga. Ia or kam whai lava i kahalingi al whangau. Fo ia mawawa ngoa e maululunga o iai ia ma tina e tahalingi o soka i tono le o se matou karapu ia me se weo nuu ia male atu nuu. O fia vai aso talon ta pena tato au. E le i malo lo ia kole ninga mai
O ke topa November. Alright. Sawa ia ono le tamwhai lava ia maintain lava ia le fitness o Tamaiti. Talua na umale liki tele ale aso soka mai le tausanga le te. Ole Aula Tupapa is one of the top club in le Pacifica ma le Oceania li pen. Sa ole Aula Tupapa e sau lava le Aula Tupapa tele o Tamusanga. Yeah. Ole au fo ile ia peon sile fia ia kalapu le au so mai vai puna. Le sa au ia tu le Tamusanga le tausanga tene. Yeah. To e ma lo e lava Tupapa la ko la sita longa. Le na le Manuela to tamwhainga. It's a very good team. If all to players mai ta Alusia Hamani is Division 3 ma tulang va pena, so it's a very professional team and well off. Yeah, Tupapa. Malanga ma o Tamaiti e whauela au vai vase o i tatou players foi mai whawha wala o mai tau foi na le temina ave ai au or kiwi na i foi players na au mai whape fel tatou au. O le time nei e le o mautinoa matou player to tas o le sui lava o le kalapo vai vase. Yeah. Ai o le au te lengo au atoa o local players. Okay. O Tamaiti vai vase foi. Ia, Tamaiti vai vase, o isi mai vai puna, o lupe o soanga. Okay. O Tamaiti mota. O lo tamwhai pio te au le lei mo le wha mui mui. O aso Tamusanga vai se fopen. Amata lia talong mua vai vase i las tonai, las so torso matasi lea. Okay. O le sfuru lua lea uli talong mo mona, so o leo le talong al tal tor. O le game day 2 o la so lua, which is las tolo January. Aso tolu o Februari. Sorry, aso tolo Februari. Yeah. Malta anong muli las falaile las ono na o Februari. Okay. Fai umala inga ta Tony Mato. Te lovo se avano le leimo le atunu e anga i e tuai. Mata le talonga. Nga umma malai soka. You be 40 lo. Let's go. Sa lo ko me tuai. Umma you be fa se fulu lo. O ina panga mua tatou. O le te sketu te alomo mo le sfulu lua le o le stona ile mapango America Samoa. Okay. Ia o le talonga lon lua tu papa le ile tal tolo la solua. Ia. Ia matango muli ma nuku tele mai tonga ile sfaraile o le sfulu lua le uli. O ise au o le kau whaafefe le Tamusanga nei la o e mai tau as a coach. Le lei uma. Le lei, O le awa pango ia whailoa o lai whaiaonga mai le uso ia po se tasi fo yo suyo o lo tono kalapu soka lupo soanga uso le ia whae nu Paul Wallis. Oh, ka mai ki o Paul. Ia. Ia o le au fo ia le mai tu papa ia le skamai au kele la ko players o fo ile mai fafo. Yeah. So le lei uma o lo tapin pena pe ia. O lale lui tau tele po o challenges fo le o fea ngai ma le tapinanga le avai vasil temi nei ia ngai le Tamusanga. Ia o te ni ongo le wa enga luenga me fapenga ia o kam fai eftu na I taimi o pole ninga ia me sio ke mi fai recovery me fapena mo au ta alu. Ia. Ai o lo le me uma. Fatasi me le li. Malo tai. O ai spai ngai te tau si le fia le tunu le Tamusanga le next week Ben. You know, tau motivated tangata o mai e support malango tatou local players. Ia, ta hua ia leo mai e fo ile lango le ta longa soka ia le vuta to ai tu tau me mo tau lak pi liki. Ia. Tau vale tonu fo ile tau au lak pi pator soka ia. Lai o kifa a mission never no le uta to hosting as tournament le va pe. Ia lango atu fo ile e sila fo ile o ile so mai malta le ni fa na fa na umane le te vai ngol pengol tasi pe lua yang ni alo ele I travel lava ni afili and most of them mata mai lava development so travel under 16 travel under 19 travel out to so we experience le international level le tam fa we au wale le tournament le o tapena okay. O le manei a wheri malanga o la uia vai a koe le development o le soka le te mine.
e pei ua maua lunga ia le development i nei le Oceania. Ia, o le mesa ia i pei ngā o aku ai o Brazil, o Portugal, ma isi. Ale ma losi o le angai mai o le soka i le Oceania. Le la vea koi ma Samoa. O le pengifikinga o Samoa fo i lea i Port Kalamea e whai e le Oceania. E ua le ngaka ngā o aku ngā o au whao wau malo. Aua iei makalapu. Yes. Lea la wa mau e fo i lawa no vai vase whai masui o tātou atunu. Sei whangarau i sesi vaenga te lua fia ta ua mai a te au mātou ia whaafonga mātamata mai. Ia au te loa a te moa voi sesi a manoa tau tala noa il vai a sofou mana i tele wha mole lava. Le ai atono paulava na o le mai o lango wa te le Moses time ta te felo ai ia ai mol silfio la tunu ia amatalia la so torsu maltasi ti selesto na ia lumane ia talongo mo vai vase ia na vai vase ala vale ngol kala wa lo ta waile au sa mo lo ta tune host ia o te lango tai tele lava